Ka tino rangatira tā tātou hōtaka i te hononga mai o te kaitōranga pū no te pāti Māori o hana rāwhiti mai pi Clark i nei i te whare pāremata. Tēnā koe, hana kei te pēhea koe. Tēnā koe, tēnā rā koe te manahai, tēnā rā tātou. Ewa, i rungo kōrero te motu i a tama pōtaka i kō tata ake nei, minita whakawhanake Māori, hei tāna, he maha ngā panonitanga e whakaarohia nei e ngā hinara ki te tiriti, anā ko ngā āheitanga o te kōti whenua Māori ki ngā whakataunga a tēnā iwi, tētahi tauira o tā rātou kā raweke nei. Pē o whakaaro ki ene momo whai a tēnei kā wanatanga o tira a te ropu ngā hinara. Ia kumahi i roto i te komiti whakahaere o ngā take Māori o ngā tau e rua kua pahure ake nei. I kōrero ngātahi mātou ko te komiti ki te puni kōkiri i ngā wangawanga, i ngā pēhitanga nui o te kōti whenua ki ngai Māori ki te kuhu atu ki te rauora i tō rātou ake whenua, no reire mōhio ana mātou i ngā wangawanga me ngā mahi nui e kōkiri nei i te komiti whakahaere o ngā take whenua Māori. Pēnei i te hio ngā pire, pēnei i te Perpetual Leases Act, ngā take whenua Māori, he nui ngā pire e tāmi nei i ngā whenua Māori. Ka pai, tēnā koe i tēnā whakautu. E wha, i kōrero hoki koe i te pōra mo te pire pai ora, me tōna aronga nui kia hinga te manatū hauora Māori o te aka whai ora. Hea ngā wāhanga nui o tō kōrero i te pōra mo te pire pai ora. I nā pōra, koira te pire whakamutunga mo te aukati i roto i te ao me ki hauora, ko te paiora legislation bill tēnā, ko itihi atu o ngā pire katahi anō tēnei kāwanatanga kua aukati, kua whakahe i enei tau e toru e rua, ko te iwi trust, iwi partnership boards, ko te aka whaiora tera, ko te smoke-free legislation, ko te mental health bill. Enei momo tēnei whare o te hauora kua tino takahi i tēnei kāwanatanga. Koinei ngā mahi nui kua mahia e Maui Pōmarema, Tūreiti Moxon, Mason Jury, mō ngā rautau neke atu ki te kōkiri i te hauora i ngā āhuatanga Māori, so from Māori perspectives, and he nui ngā mahi, koinei te pire whakamutunga i roto i te ao hauora e whakamana ai te tiriti o Waitangi. Ka nui ngā wahanga i roto i tēnei pire, clause 833 e aukatinia i te hononga ki tā te iwi Māori me te karauna. Nui o mahi, hana nui o mahi tēnei wānera, kawe ane i tēnā kaupapa i tēnā kaupapa. Ka are pēr he take o taku pātai whakamutunga i a koe, nā te mea, whakaaro anau ai rānei, ka tū koe ki te whakataitai ārohe o Tainui Waka, ara, te kapa haka tā koe kōrero nei i te mea, i te wiki nei, ko tā mā tātua whakataitai, tēnei wiki, tā taranaki, te rua wiki, ko tā te arawa ai rānei, ka tū koe ki te whakataitai ārohe o Tainui Waka. Ko te tūmana ko ai ka tua hau ki ngā whakataitai, mena he pai oku mahi poi ki te kū atu ki te tiropu. Engari, hikaka ana te ngākau ki te kite, i ngetihi kaupapa whakamiharo i a tātou te iwi Māori, pēnei i ngā whakataitai ārohe a mātātua katahi anō ka tū i ngā wiki kua pahure ake nei, kine pēr ka tiro mātou ki te aroa me te toko maha o ngā rangatahi e tū ana. Mātaki ana au i te taumata o Apanui, i reira ngā te tamahine me te tamaiti a Rawiri, te whānau a Apanui, ko ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā tauhi, i kōkiri ana i ngā mahi a Hinetiri hi a tāne rore, nā reira e tino hikaka ana.
Ka re kore mena ka tū koe ki te atamira hana ka pia tāta koe ki mui te aroaro te katoa penei a koe tēnei rānei pia tāta na koe hana nāu anō hoki ko pia tāta te māramatanga ki rungi te marea e pāna ki ngā kaupapa o te wā. Ka mihi nui ki a koe hana Rāwhiti Maipi Clark tēnā koe ngā manaakitanga ngā tauwhirotanga ki runga ki a koe. Tēnā koe. Kia ora.